khani le khai li ya le tu khang pak chu le khai ba hi atai mi tu de wi chum naw li kala lang mi chokra da kale khani thot ping li phap matang khai wang dan tum ni sakla em khang hot nei na tum na ta zum bang hing shila khai re kala ami hi issue wi Ukhrul District Olympic Association wi kharjan li kuk me khar da ham yi chi issue wi Ukhrul District Olympic Association coordinator Sir Robert Lesang Them kala Ukhrul District wi Olympic Association wi interim president samingsa Sir Ramyo Jipan kala secretary samingsa Sir Hungsing athumna muthang aina koko aina yang release ta athumna hangire kala jiwa lung jini thumta na thumi phapmakta na thumi thei khangai tong chin azi thum tong ya wi na thum na thun na thum na ya wi media source ak saw ko ya wi hang ni bai thum ni khang hot ka sanai ni shila khare chana ra kare sa da atam ni shi wi sa report na khun ni okay yari katong kali working journalist union katong kali ning si ning kasi pongsok tali ari yari katong kana bhapta ka bai first point he 24 July he Manipur Olympic Association ni we aina tentative program ni so ka hai ni Robert na already district games coordinator li ka pang kuyai ang chi so ka hai ni but iwe apang li khra hi ba tuiva 24 li ka sok ni but directive order official order ma le thuda ila ka sai na ka pang ni on that 30 it was released ka sai na ila Facebook li that 30 dan release saw and himara ran laka Facebook li adhya ko miya kana ana district games coordinator ni hain ana Facebook li yaw jate ahead of official paper of air of my name but chili adhya ADHIA miya kana itada yaw jate ana utsali question aga ngane safe tangkul is utsa the main part of all the games and actually idea and hane and kasina gale naga iwi aming he officially na sok reuda ana wichi kata tawe then ili Manipur Olympic Association na iwi like level of work capability li yeng la ka kapangkhui ni then hi kapangkhui hi it is not meant for a reserve candidate maitei naw na akwa sauda maitei naw li kapangkhui re this is not reserve candidate I think I am being deserved chuwangan hi deserve candidate akani hana ka khui then chiwi that 30 li officially announce sa greuda that 30 itself in a Facebook li circulate saw any discipline in Ukhrul district registered sa gai already affiliate sa gai Manipur with association bingle ili khara laka sam hamlo plus any players being association ma leirang association ma form ma sarang but players balai hai chang khangai katha leisaka please come and contact to me association ma leilala ina ngazek pai chi ngazek laka mi pawi career hi Olympic games li chang khawai ngazek mi gena kasan then on 3rd according to electronic on 3rd of August in a district li leidak le keen interest with the association form sangai la kana kapam plus association already leidak living here 3rd August li isi school li in hokui meeting conveying sakawai aina 3rd August hokapui hili that same date thaye prior to that mitra khana oppose saw oppose ka sa hi that 30 wi ngaya li thai ga hai khiwi wangai na mai ke na wa khali katha bai then oppose sa da kle mi pa hi aming ma sing lui ge in a direct ngaya chili call sai amaina ilikhi maring pha lai gle sports deliver that is not classified as caste creed and religion heli in a message tika pilaka haidale chili mi ana Robert nali ka hangmani mine thada governance with policy hi mamya ngai thu da khang okay no problem chili ili ka pangkhya as it is pamaire then that very night in a MOA with general secretary chili he resigned sauge Robert maram ji khido in the first maram hi ka thada ka pikla hang ka ba tangkul wi ramle tangkul naule miaulo
I may take now the south ili kushop yaw. Second point, kapungai na tampak ni phoka sang na sagnai ka tampak le tampak nauli milo kapung le kapung nauli milo gangji hange. Then chiwi akwa bing na hangkaba Robert, we are not looking for caste, creed and religion. We are looking for deserving candidates. Sakasap, thungasap, minam yagi gichi chili nali kapang queen. Sir, if you think that I am really deserving, okay, I will work for it. Okay, used to it, so that I sare hena nganing hai. But that day, in a is a president personally and one day had some hange. Katong kali call sakafu laka unit la association la matai thuda call sakafu laka meeting he ra kawai hange. But before the joining of the meeting, Ukhrul District Sports Association na ngatri the meeting sa sai atung changra ka machangra chiwi khara chanchiwa isiwi Mr. Interim President Salamiona ka kaita mirono chiwi aina ina again hangra sa chiwi first meeting sali meeting ka sa Nishla gaire aroi itumui longle Ukhrul District Olympic Association le confusion le dakle kala aya atong tangcham election sagai we shongza in the omega angai aroi we district we coordinator na ang kaida kre sada itumi first meeting in 3rd August 2022 le aroi Ukhrul Center School le we coordinator na mahot laga Second Olympic Game, Manipur Olympic Game 2022 le participate sa kawai wang meeting pam. Chitangon ji pam laga next date ngonai na itmui discipline magapayping. Chili psycho really invite sa laga register sa magsa katong na sanggapay katong na games chili asang sa chiaw gida. Itum Ukhrul District League lai psycho release circulate saraga either WhatsApp maninga phone call saraga ida laga discipline kachigui laga 21st August Sunday dai chidungonje issue coordinator na makok laga meeting Ukhrul Center School le matili pam laga ara chui mangle Manipur Olympic Association na Ukhrul District Olympic Association ni 25th October 2022 le common lambak le players ay nang solaga katong report sa from ragji ashu intimation le aw chena ashi na chi intimate sa na district le Ukhrul District Olympic Association gichi malay sa tugida aroi 21st August one we meeting jile razang dagle disciplines katong na pamrumraga discipline bingwe President Gula General Secretary Chimininga discipline wena responsible person tiput sara laga responsible quicky jimi arwe Olympic litazang gidaklay event psycho na unanimously chiri simik show nga thongbang arwe Olympic khangreo chili President Secretary phungi gawaiwang I chika Romeo Chipang aina itumui General Secretary Sami Kaiwang Rungsing Khari inigni jiri unanimously kapangai chitungon wen philaga itumna matai meda ari itumi events bingi mobilize sai jena mobilize kasai na 22nd August li ari itumi 14 disciplines ka shungoi 14 disciplines wi jiri gada glei jika itumi athletes ngreu gida glei machine 147 kala jiri coach tradak nga langmida manager tradak tum hiping he katong na khup sada ready sawi ngreu jiri basan khoi sa kaina chena 25 hina itumna command number kaitau gi chisau itumi association hina hok sau gi da itumi bangai fan khi kamalai samane fan malai tu gi da itumna 23rd August thon he itum jiri ledak le president secretary adam stakeholders dong ngasang ga itum fund mobilize saje itum district administration even SP chena new sping
and this MRVCU givingly to the request Savalaga, idum purpose which is they walaga idum fan mobilize sarga, idum 25th we bang away. Jenangaran laga 24 to 1 year. Stay when a direction up and leo gida doors lily the dredge away. Jena doors release at Kawaiwang, itum nangarani, 24 to 1 itum doors release a day. Doors release at game, which saw office as a popular, itum DC office on the day. Chile DC league Sami Kaiwang might say, DC Chidamon in Padley Saugida, Anna, Awimu Gaina, Awi, AC Lee, Jora, the AC Chiton, which is Tammy. Nagai itum Chile from round Pupa in a Kashmura in a doors in a DC office in the me. Jena Jew following day, Tigara 25 to 1 year itum na command number tak by one itum we hopok that pokul J upon me itum na market redan in Pangbi itum disciplines katong and the Jerry Rabisipta itum ning the shun are would say when itum we match commissioner Sami the Clay, football match commissioner Sami the Clay, and a flag of Sami the Ituna Jitwanji Manipur Olympic Games. Second Manipur Olympic Games, Pasang White, Jitwanji is the top. Jitata Sada Itumna 26ly in Farlita Shungran, Itumui total event C 16 Gashung away. Jena athlete being Bahira, Madai Sanraga 151 Gashungli, Lang the coach 16. Jiri idumui manager trada nga idumui trada through 16 events in a second Manipur Olympic Games li participate saye asalaga jili idumui pat khanawi pangsha paina idumna matter with sampang bugumi jili idumna bronze hi trada nga silver hi mati Kala Court Aka, Kaisi district na, Quibung Sambangi. Chidawida Ara Chirita Laga, Itumna, Ara Ukhrul District Olympic Association full-fledged Maklay Hilaga, Jiri players Katonga, discipline Katonga, President Secretary na, Latnuida, a prize Salaga, Taka meeting Bumsi, Jehawida, Itumna 15th September 2022 le Arwi Central School le Home meeting bam rishide. Not 16th, sorry, date correction le Arwi 24th August. Date actually meeting interim for the form 27th September. 27th September. Arwi date confused sahine. Apologies le 24th September 2022 le idum meeting hot luiside meeting hot china kiwang ra jilaga idum Olympic li ta jang laga chu experience ka shok zam kalaki traga sa khara ri chi yang room vai wang katong le meeting hot ne meeting hot laga chile idum na pam room jena chiri unanimously Olympic Games li ta sanghai sai ko rana chiri association hi form sau sei jawida itum na chili interim body aga constitute sarve interim body constitute ka sa chile really 5 days wang president secretary ka bangai kala itum district coordinator sang laga ashi gutumina interim body form samida atumina election ili yang sung miorunu kachu wang katumina ashi gutumna yang rar ka itumi Shongzai Sakrani. Ara Chitata Satram Mandlerga, itum interim body meeting la Pame, Pam Laga itum na election we process, which is Singag by itum na Kasach Taran, itum we lay Hayat Rasampam Pume, Mamia, Naira Sampam Pame, Chena itum na Akshida meeting Horishide. Meeting go in a Grejga 6 October 2022 GB meeting hoy. GB meeting ho chile sports discipline makhakra razangai Olympic le asangai sai ko razangai rag sang chile kharele idum re interim body
intro sakai bingjili reaffirm sa laga election by ohi miyang rokta atumna juya thishuda election week code of conduct ki draft sai kala chiri RR semda itumna hidang ga chithei kami ki chithei mi kra jilaga election ni post ki wiwang sara secretary kala president ohi kiwai na fikra jiga itumi GP meeting le yarina GP meeting pam thoni issue election ni president na secretary pam kapang se chip katai bing jiba itum house pam lilaga president na secretary kapang ga kai bing jina ngarum raga kapang ga nau se jogi da khani jiwi post shi shoi khani jiwi post ka shoi na so da idum na certain criteria select down sai criteria committee kare sada idum na body ji are idumoi registered body deputy registrar of society le register sa kai body sa pungra gi ya ka sangai gathne na bonified resident of Ukhrul district le ra ji awe age limit 35 sami kala ahi no police cases criminal cases charge ka sa hi cases kala hi mung sa pungra ji jena last year ahi idumoi character good moral character gi le pungra gi ji ohi sung haini Jiring rumda discipline aku wena voting rights si kanini mira president na secretary kari khata chili president secretary masa file sa ka association jiwe president mi bajina endorsement letter authorization letter aka miruno bijigi itumna chili dai ta chita da sada itumna idumui election di kala nomination file sa by issue form sa by scrutiny sa by teki misari scrutiny sa chitaran sa last date of nomination idumna file sa file date mi gai jine jira shunda candidate makrau wangaina ka thau shigra da pung mati ri pam leiga henai laga issue wi candidate da karara sai jene itumna auji pung henau gida taga itum ya recycle or le hayamda invite saro say among you mukui say da 2 days extend sami 2 days extend sami erga chudi raga sang candidate jikui erga itum scrutinize sai sa laga jire samka khamaya candidate sambangai president ke post wibang aka kala general secretary wang khani darai ka election sa tamon general secretary akpa contender marat bida itumna president aina secretary itumna jire ka kaini the president ni Sir Ramniva IAS retired arwi itum honorable MLA 44 ASTSC MLA sadakle ana kawe kaganeli rungsing khare ana ar intumi interim body we GS sagsa ali wishita dai itumi shongzai itanga zatra haini arwi itumi le arungli zatkra arungli kipali ka bias le daga khra ki kamale mne idumna zatra hai le hok kaina idumna clarification jogida transparency jogida idum meeting pamlu raga responsibility la ngeta by discipline le khai raga responsibility re ngeta example sada idumna flex in by kala idumui hok ka tamle mohok mi khai male ida idumna care de garena association ngatele say for example utsatha le care de gar clinic by request rasalaga idumna idam shongsa is khrani sadrama man lagai idumui le kasakapai psycho reje idumui association with president secretary la responsible person being ngasekra laga idumna khiyung hiwasarga achira shundagi idumui president la secretary elect saka highway kutong sa sambangai ai we yin idumui bishia to channe inshallah jiwi anungli jitat kaya kan awli na bizan sama ada jiwi coordinator na bahang ada first Ukhrul District Olympic Association meeting masarang laka Ukhrul District Sports Association na Sir Robert Lee Manipur Olympic Association na district coordinator ka pangsang highway ba jiwi maring ka phang shok sada
ithum discipline the chief ni mo hot laga utsa office ni meeting pau meeting khang hot hi matai la ke na hang ba khai thada khiwi ba ngai na Ukhrul District ya nungli meite na uli coordinator sang sa khawla tang khonau agtha qualified ka sa ba le thula da chiwi intention wi ba ngai na meeting ji ko sa ka discipline if I am not mistaken 9 to 11 discipline 9 to 11 discipline pasang hai chili the representative aksa da pasang ba mai meeting jili na mजे khum hai ka thada decision da posting ka da quick la jaka ga MOI ni tum hui maram ni maring phamani ka ji hongsho khause district coordinator hi tangpon holi masang la maite na holi ka sang hi tum maring phamani khana khana li da tam sa khwai ka bi sang house da ne ya ro bai kala ka khani sa da ara I thuli Olympic hi manai la khau bi da khangate ma chu li la Manipur Olympic Association da ka bang sang ka haya district coordinator Sir Robert hi full cooperation ni laga ithum bu tongana Olympic hi second Manipur Olympic Games hi phada kaina watang room sei da maya ngoro kai khaji ithum newspaper le shop chi pathai sure ji da khaji tyu me ka hangau bai first Ukhrul District Olympic Association meeting hili baba me apam hili hi kapam hi meeting kapam hili responsibility si we are down rock ka athangi thumi president hang khai sta flag la logo la mali lak thamane ji rangai na kala group la mai together Ukhrul District Sports Association utsani national mokok ni laga national keo kwi mi laga hibai initiate sam yaw lo the responsibility ji and trust sabalo nai kha hapta ko rungli khania rungli ji responsibility ki ga mali thumne ka khani meeting ni tum sam khong ji tharan flag la logo la mali sa thumne ji wangai na ngalang dei thum rang khoi laga flag logo khangde da ka sa ji ngalang da siam khoi laga chita da mathang hau ko sa ni chita khai da ni ji tyo me khang sang ai Okay, every utsawi meeting ku kreuda in a meeting call up meeting call up kasa hele 12 discipline right, and out of the 12 discipline kai cover registered body ni kai cover registered body maning mane registered body sa gai utsa ila first limit hai to the Ukhrul District Sports Association here, a collective of all the event and happening side. No, it was affiliated to All Manipur Football Association. Only one stakeholder ni volleyball already registered sa gai ni, basketball already registered sa gai ni, badminton already registered sa re, muknama sarang ye shooting we he cases lai sa ye group akhana player than laka player bini hi we na laka infal we All Manipur Shooting Association ni sakchang the training visa oza plus in asiwe in many initiative ku dak lai and group akawa hinaba deputy registered le society le amingchan laka registration certificate tan jattane hi khani we confusion hi in a thayau da ani khani hi ho khui laka amicable solution khui ka kawai chan zeke ngajek tak le tamne ko already player list ba hi we na jo ga ne training la sa ga ni chile no mai ga da wai ko fulaga training sai re chili second party ari katam nau jo ga pa chi mani registration tan da le party na ba miaka itumle player a khamang sangmilo ari event li then competition ho ko ki chi ba only 3-4 days left training tam ko bai re ka thada ka pre ka thada sa re che ga to ga lai gai chile then chili la khani we understanding ma kui ka thoda ani khani we mangali ina loudspeaker ina ele All Manipur Shooting Association with president na hang sake ka thada already aming mi ga sang he hilimang che pai lui mare ka thada na thuna national thada sa pa hang pa sa pai la ji thada ma sang rock se decorium ka lai rock se hai na then chiwa thi shulda hiwakli now in charge khudek living hina now shino bingji yangau ge hana ta khai adu meaning rin na ba handung laka official registration sao ge hana then atuna chat mama da hiwakli ba registration khui laka pam khai ni okay no problem and hili athletic la association ma lai mane player ba jo ye medal la khui ye table tennis hila association ma lai samne
karate do association malay samne judo malay samne player ba ning sang player la yauda amai kaping sang taekwondo we registered body plus coach akan an initiative khuyauda now ngala now kathum hi itum na than bai ni hanina kumal lampakli judo we training hai yawe kabaddi association malay samne fencing registered body ma khaning unregistered body outside is mirara sai because hili only 12 discipline rara sai okay 12 discipline hi information mi mamanda is he march parts training because march parts la competition la yauda march parts training bas okay khaba tamli discipline kai khaba day 1 we aina ho pok la ka kokop tamda e azat mathai mane discipline kai kha like example football wa sabchamda training sa da la yauda athum matai da training baire aina isina Ukhrul district with flag bearer pa hi highest record holder ka sang na saplo hangauda itumna myang rok laka reisang mi basum Indian team li chang hai footballer tangko naw hi flexing hawai itumna request sai but anala miyai but awi practice na awi atama mi pai thoda itumna kateu ka reshuffle sa laka amai ka ping sangli singa sakawe then logo aina flag with in charge la isina utsali mi aire WhatsApp with group isi with group with WhatsApp alongli ki ngaje kawai chila isina utsali purely ni haini 3 days before the competition ili call sara sai sa Robert itu ma sempai lui mare nana kha sa ka bai ji sam yaw no haina ngalang da isi 3 days we alongli flag sem puyawe and WhatsApp chile ajang itu ma thai thore because football with group na semau da I winning liver asi with president secretary sang da and khui because I don't know who and who are but ili personally message to all of us Robert I will sang milo he will sang milo cook in a group li sang ni aina tentative sa laka isi ka cha atamli march first training li day 1 we na ma khara hi ina ka thai boxing nil ni football nil ni fencing raye if I'm not wrong boxing football weightlifting kyuwangai na weightlifting marachi because weightlifting hi involve we na tangpul ngala no practice sakchang da sa da yauda marathu archery kyuwangai na marathu tangpul ngala no saili training sa da yauda amara pai thore football sakchang da apama khali practice sa da yauda excuse yaire then ituna sakchang da march past practice sa laka bare so kami itum bot khana khoka ka sa wi ba ngai ni si achievement hi kui ga ni first meeting kangba only 12 discipline rai participate sa ka bai kata hi ba 16 discipline aina hi wi 16 discipline wi hili judo hi infal Ukhrul now like tangpul now ni but still infal with training kui laka infal li 3-4 days training kui laka medal kui ka sab ni then boxing infal we na direct ka jang ni if I'm not wrong Mary Kom boxing academy we na ka ni then football ngathai da tamlaka asi khra ni archery sai we na direct khra ni weightlifting la directly chi we na khra ni badminton asila MBA Manipur Badminton Association ni tamlaka chi we na direct ka jang ni aina hiwi cases si la yaw da isi tamai re competition ba mamanda one day ahead hi competition ba ka sa chele dia ina tasmi yaw da hospitalized sa ga ni but I'm very fortunate that iwi absence nila isi interim we president and secretary na ba thalaga na katong kam yang rok laka mai khya la tara ka sam bangai ne aina problem hi ka thang ho phokle hang reuda problem hi circulation saw ithumoi alungli khibana khibali sagle ba ina thada hanga sake hiwakli players bingna chatlaka ngaryo mamanda akhawakli ba meeting sa sadala akhawak utsali meeting sa saye aming lapata mige hile utsali dekathan while all the athletes, all the stakeholders na chilling ngaryo mamanda atumna meeting sa ye hili the following members are unanimously chosen as the committee members convener Somipam Lungleng secretary Tenosan Phairei member Pengmayong Sam Chonmi Raleng Somi Sareo AS Somingam
aina khangte ma parang lakha resolution asiwe adopt sa ga hai hili hi thada ka piau da yarwi ka tong khana mari bathu ki ka pigle hangka the members unanimously agreed to the formation of Ukhrul Olympic Association under the initiative of Ukhrul District Sports Association. Ukhrul District Sports Association na Ukhrul District Olympic Association semka mire gangji katong khana miyagi gi jinava stakeholder katong bachang sa ka problem ma lei samne but stakeholder kipa ka we knowledge ma lei to the layout that ili direct hi chu hola ka sarobat hi si complaint hi lei ko ili gang ni then what can I do if a coordinator ka sau da na thum nga cham khuyau lo then we had a meeting here meeting hi ka transak le hangka isi hile meeting pam room la kha isi khingazek yami ka tom kana myang rok la kha interim body president secretary ichang la kha isi ka thumna election hi conduct sam yaw lo haina ka tom kana mya gai we signatories athang we signatories 21 the signatories sai utsala sa da le utsala sa da le fencing sa da le badminton wushu volleyball shooter mukna table tennis athletic karate do volleyball shooting li group khani meeting chang hana sab maram pa na ko ka sa ko lo table tennis group khani lai sa ye aur ko ka sai re weightlifting ko ka sai re fencing understanding newly kharapa china registered body li surrender cha gai and he tha ko ka sai re aina shooting li ba ko ka ma sa thu da election ma sarang la ka norm si ki thumna registered sa gai certificate chi milo ka kaponi kapo chili ma porang la ka isi ka tom ka miya ye khili ka miya gle hanga government na so ka hi 34 events ni out of 34 event hi 31 event hi na Olympic games ni kathum hi na indigenous game kathum hi na khido mukna polo aina kam hi kathum hi na indigenous game but voting right ba miyaw lo hangai that Ukhrul 34 event government na milaka itum na chang ka sabi only 16 event then tai da le event hi tangkol naw na masam phangkha naw da khanui thot chang khangai ba khangai ta ka simana we chima siman ka ba isina okay isi ka sumna nga zek laka okay leidak le Ukhrul district sports li interest sama na leidak le mi bing na association form sa ka ba kot naw lo under process sa da le bing hila voting rights miyaw ge hena kasani ka tong ka myang ro kai de chiwi signatory chang hai ka tong chi hili le ai then hili le hai chi ai na then again another problem ka soki khigle ham ka group hi ka cha cha na ning ka cha phat sa khang ro khai ni newspaper ni then chili newspaper li sa khang ro chili isina la again provision ka mi example isi sara kana weightlifting we ana newspaper li applied side firstly applied side and amathai through the after 3 day and again applied side itumna mya kham ro pa china ba firstly applied ka sa pa chili di mi se mang pai rok se chiwe understanding la isi signature hi khub sa gai mya ro kai de then from the utsa some colleagues my dear colleagues atumna ra la ka iling alang da 20 association form side hena ili mi sangra sai 20 association chili ina netball hi mina already applied side ka to masa file mara kam hi mina applied side weightlifting applied side haina ina ka teu ka rejection sam yaw wo asina 20 khami chili ina 8 + 5 13 reject sam yaw we kyuwang ina chi sami glei gang athamle because aquatic trampoline sapak takraw UB lakpi diving polo water polo baseball modern pentathlon hi Olympic games li mazang mane hi kachi katha games li change hankle hanka National Sports Federation li change then again hili utsan ili letter khamira saye miya ka withroina sarover hi ba 64 event le yari no association of Olympic li change re wo hana hara sai then ina tumni ta dang ina chi thai sa kha ba ki pa kana ma thai rang la ka I chili yong chat sare I we game chili ina ma thala ka na ma thai ka what am I I ki discipline chatle I we game bodybuilding hi ba
National Sports Federation li serial number 36 li changda le chili more than 60 event changda le then hili hipa hila event we aming maning mane hiba just state level sports association Manipur li association kya khal lai dale hi ni wo itum la ari Ukhrul pa mamanda 36 marble chi game ka sala ka association ka champai but chiba Olympic li ma champai mane khile li champai re chi ma chupti ke chini sina then again hili group A li hitada ka bidale hina association bi hili 36 changdale hi 36 li indigenous game kha changdale wo like hili handicap hi isi Olympic li ma lai mane Olympic wi na tai da lai game si ka thada khai shokle hangka firstly number 1 ni le he Indian Olympic Association. Let us talk about Indian. Secondly, Paralympic Committee of India. Thirdly, Special Olympic Bharat. Fourth, All India Sport Council of Deaf. Nextly, Cricket Association of Blind in India. Nextly, National Sports Federation. For example, Olympic Games li Mia kana gold medal ka khui atamli. Arui we financial nga chere 1 crore for gold medal. Silver medal 75 lakhs. Third, bronze medal ka koi bingle ba 50 lakhs miye just participating lakh magata bhanga miye China Olympic Games recall. Then I will come back to NSF. Olympic Games li chang ga high event bing Olympic Games li chang ga high event bing mi pa China weightlifting hangau se weightlifting li achon thang Commonwealth ba la ka isi Mirabai na han ko ngatam li 25 lakhs 30 lakhs sam hangau ai ngalang da then isi wi tamkul ngala now Asian Championship ba la ka han ka only 1 lakhs mang mi kyuwang na isi wi game hi NSF ya jingli not in Manipur Olympic Association NSF li khale game hi ba ka cha na paisa pushok la ka bai han ka only 100% reimbursement ma samane Olympic Games ka thali ba 100% even court track should khub asina mi ge chini dichi wi difference yaru ga to kana bhapta ge chini then hili isina scrutiny tham mathala na pa ko la ka reject sam ye aina khangtai na applied sa khai atum na mi sang hi weightlifting netball kang kho athletic atum na ka tran khabar li sang 6 October with that 10 ni ka sang ni but group kai kana ba already 27 September li sangai re Mia Khangrok wi athishur da katong khana Mia Khangrok wi athishur da itum na ba unanimously firstly ka sa pa chili mi ga hai then again scrutiny tham he election record of conduct sa se khang tham de president post saramaning he na archery wi post na kran archery wi even na kran archery hi Olympic Games ni chang then again utsa song way na khra hina ba sapak ta kro way na khra ni that ina ngatai da utsa wi president li maning kha ari saramaning long li ngatai da phone sala kha hitha da ra lo ba ina mahang mane because I don't know who they are ina ka thai ba yes they were former MLA or present MLA chi ba thai but I don't know how far they go aina sports wi matang li thum na ka te ba thayau da check sama manda ngalangda sapak takro hi Olympic Games li maning thuda ituna scrutiny ni katat ni aina hiwi aina conflict kateo ka how box secondly education wi matang le khara atham le isi interim body pam laka education hi rai Manipur is known as the powerhouse of sports in India education ni ba majang de isi ba education ni ba majang range but sports ni ba manga ma thalaga na bai tangkul ram hi thang khamai them khamai tara ka lei but sports player la khana sports wi association singre have se malai mane singpai ma singpai mane chibai thi shoot le even bai chumbutia India wi captain kya kasi sai re arila All India Football Federation ni ma karang ana yure hena lei sai election ka sa atam ne ana ticket aka pana 39 ka samphang itum na chi phaning gi de but eventually thailaga kazam iwi hi Olympic Games li changla haina nga thinglaga applied sa kha ba azu wi decorum hi matha na re hena ba iwi so haina khuye but I have no partiality I have no bias and aza itumli chi thangwi meeting li katomi ga hai
kharabing he that sheet of paper election li rag hai bing he event ka thumang maram out of that 16 event hina Olympic games li baye president secretary selection saure gang atamli hilima khara hi a boxing bara sa ye pung makhai ka thapam lakha ngalang da soka oi then again football mara thore taekwondo hi ba option na par ga raba mara thore but taekwondo boxing aina arui football ba mara mane khangtei ka tong khaba rag hai ni then again hili yarui ka tong khana kathan lingka kathan registered body hi kathan sakle gang atamle ina yarui le thada clear cut yarui ka tong khana kha bap taruno hili ka teu ka kachung kachawi registration number ili mira sai because I am the in charge registration number khami atamli I katong ka minus ina check sai I give lots of respect tara ka respect mi sai aina hili khayeng atam ilang ngau because association kachung kachahi inawa the oldest association should be Utsa ni na kaning sai but Utsa got the registration number on 23rd September 2022 with September day 23 li athum district deputy register of society mani Ukhrul Wena samphange hi kateu ka clarification sanga mi kachung kachana matai gawai thai gawai then again atham sir certificate list arwi nana paper kali ka bigala arwi registered sampang hai aduga unregistered sampang hai bing ili hang lo hang ka ba Ukhrul district li the only registered sampang hai volleyball basketball fencing badminton wushu mukna hi bing hina again side akali le yari side aka registration sampang hai hina boxing and football aina taekwondo hila samphange but I don't know which direction directly hana ila mathai thore then again under process fi leidak hina archery athletic judo kabaddi kho netball table tennis weightlifting karate kam and some others which are non inclusive in this group aina yalu ga tongana bhapta ki chi registered body na kachi pa do unregistered na kachi pa but miang rok laga ka tong ka sa ga haini second fact is education we athang khara hi ichum education le ba tangkol naw he yaru mamani mutui ka sab kapi ka sab google li yeng laga ka kapi mani direct alang da table le hai laga kapi ka sab meaning jangau ka china graduation kapi but according to the norms of Manipur Olympic Association president secretary sangai la h bar ma lai mane qualification ma lai itum na kyu bangan h bar sang le hang reu da it is because we want matured people ila ri tangdala matured ma sarang but still I am 14 of itradale matured ma sarang but ili hen khamai matured matui mesap chipahi itumna very much ning change and games we na kate ko touch ka sa meaning change games li legacy ning change aina relevant issue kathali ning changau de isina kasani we don't have any objection anybody who wanted to join a very positive responses we welcome the most and my part as a district games coordinator is to hold the election and I don't know whether I will be next year district games coordinator or not depends on the government and report la saire and yar ka tong kana miya kha tangkol nawini tangkol ramni in khui thui ki jimani mane I know my rights Facebook le ka bi maite naw le ta ka ta sa pai the same question I can ask sir give rai khan neroka we football coach ni aru national games le ana football ni coach na chatak le ni one of the most respected guy ni ala maite naw maning mani haina itumna strike sa pai la Jolison sir Jolison boxing we coach tampak le ana boxing we oja sadale then ali khusokaw sela there are many tangkuls itumna hita da sang roka who will feel like doing work in Ukhrul my main intention is quality productivity tangkol naw ka to ka sem se khua khana tanga khana simkhura khana
association sing ka vai ba masang sak ngai mene ram nau tang nau khup hi I wi lai dak lai hi wi fingers phanga ni hi wi fingers phanga hi I wi palm ka se me the function of these fingers are different hina mili thumbs up miye hina mili downfall la sapa ye election ni la hina press sa ye hina mili kachipatni hina mili tuima hangla la hina khup hangai re hina khisa ot ka tong ka masala la sakzale ana ringpa mai thui ring sangai re makhau mai thui ot ka sa hini but simkhura ka we nawngra phanga we ning la mangrai cham ne then khoka ka sa hi ko brain na control sai horchak what we need is good leadership, good governance. This is my sincere request to all my thankful brethren, brothers and sisters. Finish the thing that is done at home. Hili kahang probaba kalaye hotel li mathala na kapiye iwi cha hi mamang phaka mi ma tuilo ili hangra salo I cha chi mathala ka na che ka vai sa ge flavor chi iwi cha hi mang pha nai hangka mi khangteri la kha hang miaw lo rajang ka vai simkhur wi kharachan hi I maitei naw ni ina khub thayai re roi kate now 100% ni 10% road khamra de thayau da what will be my expectation, what will be other community expectation on the interest of the Tamil community he yarui ka to mana kha bichar sami lo gang che hang la kha ningsina kai ini ubai ina sama ubai interim body being 27 September 2022 thangwan meeting bom laka Ukhrul District Olympic Association we president and the secretary was the thong bang election body from also the 27 thangwan notify sa kai ne details election nomination form ka chan issue sara ka chan submit sara scrutiny ka chan sara manifesto ka chan sara ka late of election ka chan sara ji notify shok sira laga date 4 last date of submission nomination form submission rashung hai laga kipa khana submission masa together interim body being kharjan sa rum laga extend sam yaw sa da khani thang extend sam yu shi khani thang extend sam ya khai wi thili date 6 election masam chawng laga issue le khai na emergency meeting mo hot laga emergency meeting mo hot thang honji discipline chade shini na present samiye mina 29 members na ragas niye jiwe attendance sheet hilele sedle utsa we na tyo moi thida mi thru rajang ai ashik latala kala khangde discipline ku chunga rajang ba mai jithangon data record wibang dala issue association li yang cover almost 28 voting rights mi ga hene jiwe certificate collection not newspaper notification collection ka sa chi details station la ka bisam mi lo da razan ga haya discipline ka chiwo ka thana bi atungwi attendance sheet en so da association we president and secretary we contact number details mi mention some lo da khang thing ji tharan only 17 association da register samye ka bisam mi khang de association bi ji khiwai no bisam mi thukle chipa jila question number sa de Narui media bing mangale ke dia uha tata phapta ma chwe ke mo kai na light thosau ke Ukhrul District Olympic Association hi discipline thada through pam laka 8 August 2022 li form sa ga haine kha thala la form size halala interim aina function sa sei data haine kyubang kla chilaka Olympic game by state level Olympic game by na haida chiba 26 to 30th August 22 hila Olympic organization chubaina governing bodies pa hiba hai sa sei aru interim body in function sa sei da date 8 August 22 form sa kai kho Kili discipline thada through na participate besai athang isiwi du mangali mu hai binchina hang hai thada kili isi 6 correction 8 discipline na medal khuyung total medal hi
31 medals Ukhrul District na khui ung nei jili 8 discipline na khui ung nei chi ta da sara la ka Olympic kup sang khai uthili interim poti nam khop la ka araba thakaba jo Ukhrul District Olympic Association ri body formation hi araba sakabai the election sakabai on process aina chatta khalai hili group aka khani discipline aka khani athumi ka phaning athum ning ga chang mak sai na athumna ka tot cc aina Ukhrul District Olympic Association form sahura da achon tang 7th October li shok ne ya shok yang aga athumi ka to ta khai chi Ukhrul District Olympic Association da aning sing ka shi pali ba UDOA mi ko mo thata ka pikhai ka ba aphai thadang khok phung jeng ha ba sa zaw je akhal ta ba kong leo ji bi shurak sok ji ya ina arin thum la hang thegi ara hi 8 October wi ne 7 October wi healing lo the people's chronic na thum la yang ka thai re amin bali Ukhrul District Olympic Association yang short pali na UDAO hit hada athumna sa cha tak leine Over na now hai ne o aina a he chen sa ga China achon tang itum meeting ga sari election wi meeting ga sari discipline chatamati out of 16 li chatamati hina correction chata ka thum hina vote ka sang ne chiping jina participate la ba sa ne kala vote la sa ne chili voting li mara ka sa hi football taekwondo boxing hi ping hi mara ka sa ne laga shooting hi makra ki bang kla laga shooting hi group khani le hau laga ani wa ni amicable solution makhlai wi bang thaka voting right ma mi sei da ta khai ne laga araba Olympic Association ni participate sa khai chatak le mi ka thum hina thangya khali Olympic sports discipline association mag thumra which is sa khwi laga Ukhrul District Olympic Association sem haura da chatak le hi ya bi ka to mana phapta milo ka chi ka ta ot sakle hi da da I winning jang mi akhawning jang I ka phani ji mung shu hi aina I wi sak ngai sara I wa athok pasara da association thaka Ukhrul District li mi akhana mi khani ni ka thumna phanga thru Olympic Association de yausi je itum tang hon naw re sangrala chani I tangkhul wi CSO spengli la tangkhul wi kathem thang khame bi la request sanga ye hi ka ta hi ba tangkhuli apui khang pai I winning jang ka sa hi ma lai saksai ka kam shun phaigar li thura da kali khani thot pingli shongfu khamatha shun phaigar ji thai se ji hi thumni request sak ngai ni she presidents remain in job Mudaya kali macam sang rihau be Ukhrul District Olympic Association form sahu sada Ukhrul District Sports Authority na or Sports Association utsana thang khani da meeting mang hot lak rangai discipline ka jivali Ukhrul Sports Discipline adungli le da khleya President Secretary ni Ukhrul District Association Ukhrul District Olympic Association form sahu se kala form sa hoi meeting thang khani da khangwa I mathe no yaw ro yari bing la social media le thei re club pa khang ba la sambang sak le yang ka hi da so clarification ke teo no ni lo point sa ga ngrom sangai khi la ji ka I tu mi hi the conflict le hi ma le ran ne chen khat wa cha da le re ji ka wa ho kai na ngam ma shung ne ji ka I tu ni follow ma sam ka Ukhrul District Olympic Association vakli follow sara le ka corporate sa le ka nomination file la rami sangai
laga voting rights wang la atum la voting rights muiwan the certificate submit sa sere ka 11 hours li itum ma zamra da boycott sa ganya chena 11 hours li da rak sa hibo da yarin la commission ka le ji la phatang yi laga social media li da ngay yaw da klei hili comment sa pha da klei hila na thumi aponga li da na thumna hiwi kusok jang kjoga da mathei thu kida da kasane ka ithumi kusok jang hi mathala gi thei gai thran na thumna phatan takwi paira gi da yu comment yu da kjoga financial san 이tum 기다들 그렇지 사실 저거 이tum이 레지스터 상하이 막나 이tum 사사래 그 올림픽 질리 강력 왔던 그 애소시에이션 동면아 힐리 움직을까 땅불방 파크바이네다 이tum이 고사이 일단 땅불방 파크바이네 꼭 지금 담조 레지스터 사를 이tum 꼭 사를 그 이tum mga 바바이 소스에 이tum 똑똑한 그 모양 녹다 시위 영상 미크바이 이tum 이스기디 품라는 그 mấy đồng yếu Saroper ra lùng sùng sinh thùng ni cái yang sùng mi rất nhiều đấy thùng có tông là nhà đó cái bằng gác hay à lùng ni nó thùng nó hiểu process cái tông cái gì nó thùng ni chỉ không mau cô ít thùng nó thùng là cái 사진 nhà vậy đấy thùng chơi được sáng hay chỉ vì chili à thùng này yak sara cả thùng nó khui rai cái chili cái chính thằng nó mình phá thùng đó cả hàng ngày là ai ship bom người đấy ship bom người bom sơn là cái chili thùng tông cái nó ai đó xây 다 나이세 당분 나고 히타이 그 파사멜 그 문닝시的一个不宁梦大个히히 다 마오 제 지금 타서이다 이스팅 그마이나 저 그것이 타오세的大海아ทุ่네 세미가이 아ทุ่네 삼미가이 사이고 그러지 니 셰레 너tum 삼미가이 이tum 잡바 파이 이tum 임플리멘트 사우세的election reports 키크가 그지 뭐야 그 이tum 초상고 그거지 다가 단카이네 jadi hili itu mui, anu itu na semda kelai. Ukhrul District Olympic Association ni itu kekai ki kemalai mana? Itu election saurang sih dah zaman na saya hili kecikta miak ni na kekenang kazawai na ka, kiwai na ka, mukra leh, itu na thuni bicara san leh, atau na thuni franchise rights kuirangan leh, itu na thuni nam foi na, raru geram hang berkesau ini kanji podcast sakit ini. Jadi ada itu pokoknya na aja langsung dengan sekra kai sai ko rehi implement sara shum ga ka ila ka election jingli en ko sangai de en Manipur Ukhrul District Olympic Association ni hita da ithum sarami ithumui president ni ana ka khai ne kala ujarung sing na isu ke ka khai ne ji hi ithum ya mu pukhang ba hi khamalai ne ji hakshi hang sang ne 이래나 아까 전통이 미디어 운동 아니기로 하는 건데 아주 이틀은 닝기장이 아틀은 닝기장네 아루이 그때의 올림픽 애소시에이션 Ukhrul District Olympic Association 그때의 저들이 미실에 이틀이 그 정범이 최사상 강가대가 또 올리미야 설레가 아사올리다 아왜 그분이 지금 몽다 자오네 뭐사 몽다기 제리 요도도 양속하네 야르니 밥당 상해 봐 미그 중간자나 아tum이름 중앙에 대고 빠시네 알레이 둥리 정르가 닝가 양가 사가사네 그 아왜 닝가 분인데 이오메가 나대 뒤에리 제는 보고 사네 내가는 팩션 몽도 셈도 저들이 야르니 지 밥당 상해 그라 아주 이슈이 메디아 등락래가 이나 아크망 하이가이 그 당래 지금 땅구 럼나오 동물이는 좀 트레이너 밥 당선가이 그 집안에 감성락도 그 집안에 거의락도 지 밥 당선가이 아리 또 하나 된다 망아림 쓰가지 코버사 쓰레이도 그이나 자오도 질리 막힐가 무성선가이네 저 닝크 양가 사다 디시플린 아웃도 뭐라 좀 디시플린이면 좀 젤가 히타세 그지 난 무슬리tum 직다가니 사다글리 그룹니 두니 자우도 이듬는 하나빈 한가이슬리 막해레가 디오메가 샘성레가 마숑스가이니
Hivang le semgad le it me thana ping sem le it me should le here Ukhrul national Ukhrul kata district le kata raising ka bai sa shi do kata form sa shi do ji mangali lung sa la ga sa de le de kui jeni tum ka thana ping hang kai li ko sa sa re ro ri na ya de to li pham ta bai level lai na khat ji the mi lo ji po ngai ni she No, I mean, don't notice. Obesing ja jo jam Look at Q&A. volleyball president Yui shongai na now sada arwe election hi kata da singau kra ga chi thing sak na ye really confusion lai sak na ye ito ma dang hang ro khai da dari tharukle October date 6 2022 le meeting pami media bing na hire members present bing he ap pi miru no parong na choi sari kra je ya bai na themilo le members present choi sai da le ye oi jang da lai first patient Aro hili sangdak lay members me 29 ina itumui election conduct sa kawai bang chui proceedings number 1 lay proceedings number 1 lay hidam kuye interim body lay 15th October 2022 we meeting lay GPM na intro saga hai chi aina zat papam house da mayam roga chia election process katong ka ku mi vai to ye tumai resolution number 1 ni dai juwang aina hang ngai banama itum election ye akashi da mang meeting pam raga samani mani meeting pam lui ka intensive discussion lai raga hok sau gi da itum ye national ta da lai au gi da idum na lay down sagai idumui constitution mu leirangi idumui memorandum draft mu sarangi ka idum na khiri pe sarga sagra ji ga idum na arwi house pam laga proceedings wi gai proceedings jiri no honor sai proceedings ju ya ti shuda idum na pekar sai ko ri ni ju wa ti shuda election ira GP meeting with proceedings with resolution akang saugida oye idum executive member ng saugida idum responsibility ng saugida idum na oye fulfill sana igi ya mi third mine misla gai okay kasang we kati uli songa na kahanga okay arwi different stakeholder na miya ili katomai district games coordinator ka sa da ila iwe best contribution je ni ka bai hot na ye aphai ka te khila yau thui ka jati ka te mani mani hiwe association we wang tamkul na we wang medal khui ka bai tam ka stay ka te ni we one day ahead of the competition chili ka te ni she was no problem but still yaru we concern love and unconditional support yaru we game ni ina sagi ge won sa kele na manga ba de le ena yaru na thai ge che sit sang na kai na ot ta khai na saulo na ka sa ka to ma je mi ai re aina voting rights mi a kam ro norms ka to ma khui ka mi ai re ka na tam le ot aka sa tam le majority vote aina ba ra ka minority aina ba ra chipa che ka yang rok se aina yaru ka to ka na la ye la ka bhap ta mi lo because we want an amicable solution election ma sarang la ka he must order look at Eva Thangai na Haini because of the situation developing in Tangkol area. But Tangkani the Gina Maiti now Hasala, he is walked the Karachanji Ku Maiti only Peta Paina. I don't want to do that. Hili Kupsang Kavaka Sasi, my intention is that. And the government na MON Ilika Pamkui the Kleche, since you are the right person, chapter chapter Chima Kubrang Laka, Namat Mathapai, had Ili. Sakcham da hangau da ila ka ta da kupsang si haina ra luisit ki kam na khani issue hi le na sang sang ngai mini and I don't know
this year, example, Saramaning na Kaire. Who knows if the government appoint, if MOA appoint, I may be working along with Saramaning. But in the days to come, in new election, Parak Talakana, any MLA ka salo, XYZ salo, if I am not a person who is politicized. And I am not a person who is being bribed by any people. Ngatum do phone sa laka Robert na ili sangram ko hi saulo gangji at kalam na laimene. Plus I am not interested in that. Sports ay na politics mangurum pai ta thamane pachika bab tamilo yaruina. Because politics sangkara poli means many tics sangka akudala. So we don't want to get involved in politics, but the youths ili politics mi matami hang hang ka simli la tangkol wi kachung cha wi simli la politics ala ka naw kathum ka bra chili abu ba na han khaya watam le paiso ba chili aphi mi second ba chili aphi na ru kui mi last ba chili aru kui mi chili politics ho ko khai paiso ba chili cha khar ba chili khar ba china ka saul mani he politics ni then he will games liva please let us be very clean tangkol now sem se hangkava khoka ka sai darkar sai so and please hilias matui ghai hang ghai chi at least social media no media person no at least hitting at the right point hina issue with main idea is sare khang pa chi hanga ye because han sai pa ga vai masala ke ka sanjila that will go another diversion if I in a sai masamne gan mani mane it is my simple request kacha cha wo otsaki kacha cha wo powerfully e press ni hangkava press with decorum nak laga press with power chi sijin na sangai e school ka we principal ne and oza hi khusong ai ka khuisang in masa pai mane I have my own code of conduct chile and here we go to he request ala ka e wangai na as I na ho laga in district games coordinator he aming balai papa me MOA na makatat mirangi aina election hi ko pau the issue with duty hi ko kahai khang pa che ya be ka to khana ka ba ta mi lo khang chi anyone so untum sai dai da na question to da bai actually second Olympic Association actually government we also 16 discipline 16 we here abli here we don't register no sir registered body money sir and a registered body money nala MOA na kham che but if there are good players register money salala na paper atali ka biao lo chan sakau se because now pa with medal chi association form ma sa wi ba mai na now pa with career and medal chi ma siman sakse ka ham wi ba mai chan sakse sa ta chi hi abli sada style same apply sa kunna sibu mo he ashi society le sa ra ji open sa kunna some in Are atam mida lehi because 1 years ne are atam mida lehi 1 years ne only 15 days ne no objection in 15 days is sangai re after 15 days is registration bangau registration bangau da in fali le if kacha cha all Manipur Basketball Association Ukhrul basketball na ali register sagi gachi affiliate sagi gachi yang sir aina hi ka tong hi da yauda ina itumna ngachan rum laka miang rok laka applied sadak lebin he next year maralam laka certificate aburi registered aburi singaulo plus apam chili affiliate sam yaulo ko sir chin sir election sa kai je जो election process है sa kai है तो ही मेरी discipline क्या होता है सर society क्या तो क्या होता है सर अरे 14 14 li 13 hina Olympic li participate sa kai akhabai ba participate ma sam ne ka ala 14 ka sa registration में सारा कर रहे हो process is the kind yes okay and this webinar is decided yes aina sa again hilila itumna yabi ka to kana mi amaro laga then why can't registration body pasina chimang sapon re hankava registration body he one side li 6 group la yere another side li 2 group la registration sing la yere ina termike arwe Olympic li register masara ba sangi wai maram ki bang re jiga isi district mang mani
oi state li da play district tong ne China ka jiga Manipur adangi na kam da second Manipur Olympic Games kini ka khne ro ne Krepa way back 19 something kata ba thui gai ne chuwangai na arwe da reorganize sau mongai ni na chiri khia ma cham atam ji tharan registered body sa gai machumram ni chidau go Olympic organize sa ji state bang sa chuwangai na khare kum sa da atam na chiri ki tiong compromise sa mir ga katong participate sa ni sakni ji aga tharmi ne to thaniele arwe to voting rights joro voting rights si tumna register maga sa body bingla ka chigata body le enjoy sang sakra jiga wahi interim body we decision manim ne collective GB meeting decision ne jury follow up ki tum interim body na sani maram baba ara issue le leidak lei register sa kai leidak lei machung ni kai aspirant sa ngai machung le ogida ati process sakle Olympic game da sang kai ne chumangai na criteria ga he newspaper lip sanghai official process gazette inga MOE we na recommendation aga sanghai ati reporting rights mirror si rumiyar decision ne chuati shuda ati reporting rights si choice aga sakle si thargami in our question under the organized under the array minister under the after 22 years now second thing Yes. say the other he athuna tola clean the real worry in a data the newspaper la so paper click so edit advertisement so the athuna register sa fine newspaper is under the that the issue issue ga objection ba issue ba ga issue Arwi any discipline di specifically discipline jili discipline in India for example in archery sing out ka archery there paper show which definitely it no object discipline by the complaint ware gijita ka Ukhrul District Olympic Association the ishiba ari body formation in process how gada paper lim sangrang gijila ka ak pa hiba form ka thala mathai manai Olympic le participate le masa manai kha thara la shiba paper lim flash sakai ni ka sa jila again clerical error ka chang dalai jana definitely jiba issue no objection sa ko ve issue ba ga ni ga issue ba ga 14 ni ka ta ka sa ko da ga issue ba ga ni issue right ko ni are objections are ashe ba ha ko yo da da ko process is da da no to process saman ni jo chi shomai sa register sans mai sa ga registration ba ni ashin le hai sa na registration ashim sarang ka on process and the level 7 Iva ashi rada mahang ke ina hangdi gi baba registration sagi gi gi ba na sagi gi first question sangai association le lai body na register saraga association ma kale body semo gi da kale body na register saraga gi question sai maram baba idumna memorandum ko quiz daran fill up sasal lai ga register saura jiga azingly responsible ko kui president secretary kara treasurer we shoisa ga yapam sani jiri shoisa gi gini ka association form masarang ga president ba kramate secretary ba kramate jena treasurer ba kramate ra association form sara ka kui ga jiri shoisa gi sira khat ka da ti ji opinion na you will take credit are ya tunda sada individual level right society ji ashim level right sa ta jika hiba memorandum of association form sada big day press right issue jurisdiction ki ki sa ji this is the memorandum of association so kita hiba adu ni ka level ram them kha sada hiba ji tha so the individual level right sa mo we and the commission ki sa pa le decision ki zang pa le akada ari UDOA Ukhrul District Olympic Association TV MOA association era official katanya keep relation with that Ukhrul District Sport Association I mean ana Ukhrul District Olympic Association form sauro the entry body atum acknowledge sa kai atum acknowledge sai ni ari hi Manipur Olympic Association and relation with that
issue showing hangrojiga issue showing hangrojiga issue ga bazang daglai ami daglai file sataglai letter daglai seals daglai atong gai Ukhrul District Olympic Association da sataglai dajiwa tisura atuna chiri honor sai idumna letter bajira atuna reciprocate sai reply sai idumna rekan saran idumna aturi go saran atuna comply sami response sami which means jugagla hang mai ba we register masarang salla association iri Manipur Olympic Association ba recognize sai ji hang ngai sani Achon tham we election sa kai result media kana vote sa ko MOA we president MOA we general secretary MOA we vice president li in a cook chuhaire and officially la phone in a call sami gai ni kala lang with the MOA li Manipur Olympic Association li affiliation sarajika discipline akaina mola pai minimum 7 Yes. 6 to 7 discipline ni murum laga forms akai association example Ukhrul District Olympic sports discipline ko chung halai dele minimum 7 himaka la itu affiliation mi pai ni ju ashiu kai kai de le ko ka utsaha ba shi na we relation na le Ukhrul District Sports Association na aju Ukhrul Olympic Association is relation jiga chiri da gada hangikra it mui shongaina I wi shongaina hangro jiga iba program legi marama it mui meeting ri atum razang li meeting mu atum opinion gui li atum opinion share tar li adang ina kap ko ri sine iri members present in the li every meeting li ashi whoever it is general secretary raga vice president raga Ashui we were present every issue which we meeting we were present sadly. Chitauraga itum na yiri decision we the play atumla the unanimous say atumla chiki sangi si touch pache be kakate home sounds that you matay might be one sabrage pache kamen. Yamina ko few sadly Abiba itumba last money to shine it the she did this at the figure of history on the theory. Kariawina, Deba, a region of Ukhrul District Olympic Association turned up. Utsaga, he was on Saturn Day, Ashiji, Utsaga member, you can't tell that sports and news application from them, or guess I'm in the car. Atom recognition in examination with Salaji. Joe, I told him we, Ashi interim form side, Ashi paper lesson to go. GD, Ashi, secretary assembly, Utsaga vice president. Did you ever go to Sada? The thing I mean, I see now with Ashi Najo, how the sports Ashi association, Tada Chip, how the things. The government is a press conference. Did your voice can in the Hilaga, agenda 6 October 2022 issue General Body Emergency Meeting what Utsawe Representative Sada, Mr. John Murley, VP Sadley, Utsawe, Mr. Denoson Perry. General Secretary Sadle, Mr. Somi Kosomoshi, VP Sadle, Utsawenine, Mr. Kirkwi Ruleng, Information Secretary Utsawenine, Mr. Umunin Kushum, Referee Secretary Utsaweni, Ashiwen, Representative Yakara. Sa array sana gangje asena 18 naidale 17 naidale thada hangale Ukhrul District Olympic Association abya thangina registered sa haji sa saida kabak na certificate kasing he saida kabak na 6th saida kabak na 2 8 mang 34 registered body legi je 34 registered body he group akala under process in atan jattane but chili 18 17 mahang pai and hivakli la registered sing hai kya khale 6 under process kya khale ishi le dele then akabakla le dele aina hili to be very frank Ukhrul hi in a bodybuilding ki wangan hopok thada
Olympic marang na kaya Ukhrul tangkul nawbing he bodybuilding na reu da medal kuisong re sardong na re kyuwang ne tangkul nawbing he kuisong right chance because genetically tangkul nawbing he itum tha da thau ga tha masala usala masai mane boils food ning chang number 1 number 2 food na long distance wow the lower part area he very strong sai tangkul nawbing he me na adu ngala nawbing he just other year sir between the age of 16 years when hope laka 35 years we tangkul ngala no being em no ari hon mang ne aw kangting ena ka chatak le but population wise na yen cover figure ka ta le tangkul no chang ne but in a you figure ka ta now being he line ka ba please kuisang laka hiba please jin ka tangkul no being phau pa ye example in a tangkul no being swimming tam ji thege swimming we ba malai thure Samjang the tamje ilum samkomli khwa tamli I kha chotre because river le the ocean le India li Kerala to bene jatak le swimming le makhui khwai area le concentrate ka sawe mo li khui khwai area le concentrate sa ka kiwana manga ma bara weightlifting Manipur now na phone ma khuishok la weight tam khreu da Manipur now ling chi hai bodybuilding Manipur now ling si wushu karate boxing ra khreu da weightlifting Rak he was throwing away. Gymnastic balo, Manipur wena. Very hard. Wrestling balo, UP longly balo. Area le is in a quick by. In a katongali, like isolate ka samaning mari. Ninga jang game chili le shilo, but oza bing the tagi chilaba. Tangkul now kwiran game le ye. Aina chot la kaina kwiran game le. Pai la kaina kwiran game chin ka pai khui shi ka hang le. Ari hon tangkul now being he bodybuilding is hard like che khangtai maning mane genetics aga le ri chile hard work ate ko sang reu da tangkul now manga bare aina MLA minister being ari hon p de le ke wang na kapungoi players being he kali bare le mathai rang association kali le oza kali le mathai rang ari he Olympic hi na ba issue he Olympic with main agenda hi na ki le hanga certificates ka tong ga season ka ba hi ka ta da season se ina chon thang CSO bingina kharchang kha sai example long na wa kana sport saulo long bili ngariyo lo certificate sampang a otpam ni ma season pai mane because you will even he registered masam then he will Olympic Association he form sai re hang ka ba office layaw re unit office layaw re chili Ukhrul district le dekle any tang naw no ram naw no sport sangai example football sangai ve or volleyball chi sangai haina Ukhrul District Olympic Association ni registered form yaure Ukhrul District Olympic Association da football volleyball unit chi form yaure na si lupa kya ka khuire asi mi phanga darkar sai hangdalai phanga thangwi volleyball competition leidalai na si na debut sam yauro hi tha da sang ro ka aina certificate hila atungli tangkul nawi tha khangai tharun azingly affiliated to Ukhrul District Olympic Association aina athumwi president secretary we signature thakangai kalam semlo hibak changli ba Ukhrul District Olympic Association we president maning ka secretary we signature chang reuda awi certificate hi otpam ka phalila season baire khangwe ningri ne na khani se ina akan amai na question khanji utsaba shi wana relationship ha le legi je ju ina teu clarify sa mi ken utsahi state level liva amfa all Manipur Football Association ni affiliate kisane lang med utsahi concentrate kisahi na khili kle ka ba only one discipline football chine china discipline olympically trada through ba jang li discipline akhana association form thak mi ba mang yim ne ki chwai na aji ithumna discipline leide kle ka tong wi unanimous decision khuilaga discipline ka tongwi right si expedite salaga exercise salaga kasane kahili utsana kyo apoina utsana kasaga or individual vested interest ka sakam thimni ka hida ka saga jate jana utsali association ni tu kika relationship ba khamthala malai pomne ashile every GPM meeting da jang lei ka few vested interest people na saksho ka chil mathai thuru ko they are one of the discipline and this is a consolidated discipline
athang sa robot na kahang uji actually dan sana ko last date of nomination form submission of certificate and registration form ni isina 6th ni thangai na 4 pm ni da rai minute open sa kai ni media bin not sa bido miya khana thangkhali 22 associations form saire da submit ra sa ko Juilis min ji kya kana chinyun sa ni is mathem ni chi question ko samne ni ka thanga we nongli miya kana 22 associations form saire da notification newspaper notification submit ra sa ye ka jiwi details adagin hang hai da president secretary ki bakla ji ile mention da sami thu ko registration 위에 이동 뉴스페이퍼 싱하이더 라라라성이 아루이 우차바시 위에는 되는 강대디 위에는 라라라성이 내가 아주 일이 좀 깜짝 성지들라 나이 너무 싱그러운데 아루이 아동이디 그때요 그 디파트먼트 위송에는 점차다 디시플린 나가 아루이 강의 자로 레지스터 사이를 강대야 하라를 더 레지스트레이션 힘이시다 아시위라 밤다 이동량 얘나라 아존당 일이라 애드버티스먼트 상가야 검뱅라이 아존당도 유성할 그 대야가 속고 있들 이들은 우리 페퍼리나 항라이 이동나 스크린 마사바이나 뭔가 오피스 위송에는 너가 섭들이 구성지 뭐디 방아 성다 좀 이소부터 뭐디 론도 와이 그 있는 그 집아 상하이 그 집아 뭐 성그러지지 뭐 나를 주면 그 이동 나를 살러 오피스 위 도큐멘트 페이지가 이동데 이 성세더라 하이제 아동 디파트먼트 위 포멀리티 페이지를 하이제 좀 먹는 바이다 지금 오피스 위송에는 어저스먼트 살로 뭐냐 프로그램 이거 만 objection mulai baitu jena the crafting je the shopping aru ibai ba tender kikrak samne objection tender samanda jena register sa kai bai I aru society ni register sa ho jai de I register sa kai ne de claim nam sa bai give 15 days objection invite sa for 뭔가 지금 가야나 저기 certificate issue 나오기 전에요. 얘는 더 이후에 이다위 프로세스 이다다 이 domna가 그지다 방법 다 뱅는 거 이 dom밀라 아이도 미디어 바시는 advertisement 다리 뛰어가다 모노폴리 사 나오를 내 마이데기 지가 링크 몽 속바이 봉아리양 이 dom나 advertisement이 싱하기다 그이 dom마버 라드 레지 프로시저 좀 중하게 더 속네 내가 아직 우리 아가 성으로 해를 성바 우차우 종에는 라이 제나 그때 대회는 그라이 그지야 좀 그지 그지 빨리 좀 많이 그지 못했니 이게 다 아무리 살이야 야루이가 또 그나 라테가 와이 이나 감투이지 무슨 거 무슨 게 얘기로서 이런 거 동가히 나 오케이 일라 Ukhrul District le gym soire gym so laka registered side registered sap by laka freely ma pampai to state level exam tha khoyare state level exam tha khoyare 2020 then 2022 le as state ma tha se national tha se national all india exam tha ire and all india exam tha man I azukom a year sok sen ka bning but apai te count soire ila all international exam tha se na je ningli machuk tak leni kyubang le anga ba tangkul we nauli lo oi ukhrul la international judges le mo kham pa chen ning khak chin ning chang example mirin li ba kang mang reu la association ba form sai re khia pong na na kang thong ji theoretically question mirin li ba mang reu la ino ukhrul first khara ta mi tangkul na khokhali interest lai na sai but kyuban association ba le sa because khokholi ba
game chang liba competition chang wi bang legi si dala I like it kang dala I love you kang mani mane and I love you sa ka association lei sare kang dala and athletic tangkol law ni genetically pange ka her ga ha javelin throw discus throw tangkol law na khui son re hele like a marathon hi tangkol law na khui ran because long distance walk sai siri ka boi ka he I take race more than 36 times ma tangkol law ba ili ka ho he up down ne na ho de le so pera de ran so much energetic ili ina mari khang sa la and he in a study ka sa tamle o tangkol law area he area le kha sin ka tharak le gang chi is like minded being in a discuss ka sani but in a district games coordinator ka sauda kateu ka shooting me matang le first kateu ka hang ka kathe damo ko ngok se kai khana humbung so mai na sarobert wa ukhrul we utchapa si we tui khui ebe then a chon thang objection right ne ko objection rauda na voting right ma lei thore sarobert ka thana na thumi bang naning mi jat hiwe na I ka tong maning mane hiwe na I mirin da sem maning mane just initiative khui milo hangau da ina khui khami jili miai re mam ya mane hang khami mang lila hi thada matuing ro ka itum ot ka sa hi ring ka la ga ne aina athumna maning chang ka athum ka tong gai thaulo select the most desiring candidate a time may come hi thada bason ka a time may come players will come against the association hila sok bai chance lagi and he must sok laka authentic genuine pachina ning kala kaina church ka saya ka sa na maning mane the same question I happened to ask one pastor was telling me sir Robert Christian utara ka matui I look at the pastor and I says sir na chingkum ka kai re hena sir na sir Robert is 60 years kai re adu di sir na church ka mathala kaina church wi matangli ka thai ka tran thai do 16 17 ni bathai re sir adu di 60 years li 16 ku shok lo sir kya kata 44 tai adu di 44 Bible verse without looking hang lo hang athamle mahang sab mane then is he confident to be a good pastor kang ne in a question je in a indirectly message kamini na chingkuma kali Bible verse ka ma phumga 60 years na service sa gai chili 60 Bible verse phungran dala ma phang sab mane ha chung kamai na ka phung hi John chapter 3 verse 16 hi ba isi mai ti bin phungai re hi khanga cha sa khai khanga cha sa khai and horchak isi ukhruli la tan sarna khang thada John chapter 3 verse 16 ka sa thada ukhruli la only one event thai sai and a collective haina sa ila I give lots of respect mika kana phaning na sarobot is against that association too much no Mia can any stakeholder na power ka samhangra do iling alang da churai the same way in hange even inside the utsa also they are sending me the message so ki salo hangle I mathai thore that is the reason why I want to keep at bay ta thui ngai ga hani aina president MOA na ile phone sara sai as Robert yadre ne utsa ki president Alfred obviously I want to complain to usle ne election ki code of conduct matang na tradi court case man gini hai then hibak hi yenka politicize ma sang rok se gangne my sincere request mi sem say president maning chang rok say what is the use of president unless we don't give productive meaningful in ani ka jangpa na batangpol naw na aru Jennifer Luikham lawn tennis ngreu tele hibakli lawn tennis association ka semaulo ma tha da na matuira sare Jennifer Luikham thai mi na ma ka thai bing na wow ukhrul na sem na phaning ra ba but thangani do ukhrul li train ka samning laga aba Hyderabad di train sa tak leni yearly train sa tak leni then horchak tangpul now ka train tala ka leidele but outside the train sa ba grassroots li train ma lei mane chiwi ba mai na Ukhrul District Olympic Association na government we na poran khuiran chi khuilaka Ukhrul district li job facility la mi se tamkhui gai themkhui gai bing oja sarun aina nawngra bing hi Infal wi khuman lampak le kapum wi mogodli Ukhruli pam ka kya karin phara holistic environment ramtuye na tamji thai ka and sports is the only one that bring peace love and let us not politicize chipa che hangai
시 국청가 니시 땅콩 엑스프레스 바스리 따라 흔시 이tum bagana itada hangsi phungai isi sports promoter la sorong pardila kala Ukhrul district wena kada khale MLA thunila itum hi Ukhrul district wi Olympic Association wi azakhi azon thang Olympic manipuri hosa haijli azak achithai khaine metana khungbu bamai ara itum hi khungai la itum wi satara khale dlai itum wi sports meter akada malemne example in fencing at the whole lemon kayangni dress lemon the specti the berm sarga janga dang mai pa hom ga sagi jine jene the sada clean meter akala malemne volleyball machine kan aslam malai table tennis machine no archery no ke gamal le the clean ada aminga na sports participate nam fu wa na itumi ada hawi ajam thada tamkui ka ba tamkun ko khatna ka ma sanghai ne ana ba sanghai national bingwang kalau si presiden segitu satu kali, itu ni commission mida, itu mui sports ni le yang seng milaga, itu mui material kavat, kalau itu mui infrastructure tak kavat, hikdah hi yang seng mi singai, iu fencing lo oja lei, infali pemai, hili quarter lamalai, hall lamalai mida kisah orang, atau otmang mala, tadi le dak lei, and hikdah hi isui, liga jung lei, hibah hi kaya yang seng mi kawai, natumli sakmakanya kahang ni sinare now sadari sir urban district coordinator sada ada ajong 8 October li declare sa kai je jale da kita kai ko ba je inda da mai declare da khum bi ga Declaration. Chị ta không có. Mấy cái tuyến hàng kia. mai declare không khi nào không ai cái gì Không. Cái mic chị create. ai rồi đến để mình đây rồi xong nó được tiếp ngasi tarik tara. ngay lúc đó sẽ mang cái này cái first là sẽ phải đổi sang rồi Okay. I have Kiming Laisang Tim Robert Maite. Hojik I have Ukhrul Central School principal ama wena Laisari plus Ukhrul ki Maikayum the Manipur Olympic Association ki Maikai the I have district games coordinator wena kanbi rakpadagi I have ki co-colleagues adaga Ukhrul the leriba stakeholder mayam siga punchin jaraga district ki Maikai da akoina state second Olympic games da saruk ya jarure maduda akoi mana mathu moina Ukhrul district na khwaidagi phajai harakpani na chief minister sir nongthom biren na akoi bu march past the first position amasung best discipline award mana na rupa lising yang kai bibirai madugi matung na mukun madu loishin jaraba matung da akoi se Ukhrul gi laibiri ba ichin nong mayam tangkol bacha mayam boina punjin jaraga associate members tara taruk district ki association tara taruk mayam manaraga election tawjaba matamda akoina haktheng na president ki post asida lengbi rakliba amma sina sapak takro ki discipline da lakchari amma sina archery digi lakchai aduna mara moiraga hojik sapak takro haiba masana sidi games ni yam pajaba games ni adu olympic games yaudabani na scrutiny da akona tawu matamda madu ki games ki event madu ki president post akoina null and void disqualified ona thambira ba matungda hojik akoi gi nauna Ukhrul District Olympic Association ki president ona khangat liba asi mahaki mamingna saram muiva hojik Ukhrul District ki oina 44 AC ki MLA oina leiri adoga masamaksu retired IAS ni North Eastern Council ki secretary oi birami phamju bai biri adoga hojik ai gi ye thangda phambiri sina akoi gi sarum singh khare mahakna Ukhrul District Olympic Association ki oina di mahakna general secretary oina khanbire habise I have district games coordinator ama oina lauthok chari Yes.